Anya laki din! Nagapgapuan man ng rigor? Napan ka nagbabae? Mangrugi ka man ng Cindy. Kasangsangpit pala ti tao, day tamanan ngiwat mo ti sabsabat mo. Agat atap ka manan. Nan, ang utik man day tabadom no, agat bangbanglo ti babae? Ha? Kitak man day katingadan na no, dati lipstick ti babae dita. Kun ang utik pa day takin baba no, agat sunrox. Ano agat sunrox day ta, sigurado nga nausar. Ay, anya laki din aya. Amumut ang naggapuwak ijay trabaho. Anyat pagkikitaam kanyak, sumayat alalakay. Nga ti amok ngay no, dagkursunada kan kay jay trabahom. Awanak mo't ijay ang makakitkita. Nita, ay, makaumakan Cindy. Dita ka man langan. Awan pa'y ganas kin ka, babae. Nita, agsubli ka ditoy, rigor! How! Babaero nga asawa, agsubli ka ditoy! Awan sir-sirbim, salbag ka! Hoy, Cindy! Anya ka di man na, hindi pulpulik kaawam dita. Uray lamang nga, tapog ka mo, dyan may kapito abantay. Anya lakit din na yati pa nagniw-niwat mo babaeng. Kababaeng, kadagiti ka aruba. Ay! Awan ti bibiyang timitir na lang. Nita, bastos ka nga ilala. Jak amaw no sino ti malalaam, taapay kasta ti ugalim. Awan ti pulimi abastos. Ay! Awan ti bibiyang ko nanang. Biyag ko daytoy, iso nga didak bibiyangan, soron kon. Oh, agnanaud ka pala dito'y pudir ko, Cindy. Iso nga tanangam, ta pa nagsasaaw, ma. Bastos ka nga talaga. Aong pa, respetom kanya nga inam. Nakadukit nga sa uyon, aya. Di ta kayo manlangan. Ay, Cindy, no di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Agbabawi kanto, tandaanam day tangem bagat. Adula amin, mapanak man na makichismisan. Nay, best friend Cindy, si Kamat, kan apay, akas tati itsuram. Nakunas manon, datarupam, apay adamanan ayati kinaapam. As usual, bispring, tay asawak man hindi konsumisyon ko. Ay na, saan naksan nga yayatan dali asawak, bispring. Ay na, best friend, ikatam gamin, day takasla armalahit, apa nagningiwat mo. Tauri lamang diti balay, ti pa nagpukpukaw mo. Iba inamot ang amin, di asawam. Kit no nagsingtot tupay nila kay mo. Anya ka magtan? Bispring ka, ngam saan nakpaymat ngay sakit. Anya lakit din. Di ka kumamasaksaktan, best friend. Ta ibagbagak laeng, itig paiso. Kun, pagsayaatan nyo nga agasawa. Ta iti lalaki, best friend. Uri ka sa no, iti kinasingtot na. Wino kinaanos na. Maumadalatan, no nangiwat ti asawa da. Iso nga ikatem, na itaki ng alaw-ngaw mo, best friend. Sino manan, dayta, katitiks mo, rigor. Tay katrabahwak. Tadasal saludsudin na, may papaniti trabaho. Katrabahwam? Wino babaeng. Rabin, agteks pa ilata katrabahwam? Tanya ko matibaganakin ka. Imbagpay ta cellphone mo tamasangom, ngumsyak nga asawam saan? Anya laki din aya, Cindy. Agim-imon ka manin iti angi. Anya babaik ngay bagbagam. Awan ti babaik. Anya ka na ya. Awan pa'y nasaya at mga ibagbagam. Kanayon ka nga agat atap. Kanayon nak ngay pampanunutan iti dakes. Wan, amok! Addan sa balya pagduyusam, isungalim mami iskang kanyak, salbag ka. Na, ay, nanyala ditan ti malawlawat mo. Awan pa'y nasaya at arumwar ditangiwat mo. Nagalas kito ugali mo na ya. Naglaing ka mangipapan. Awan ti kinapudno na dagita nga ibagbagam kanyak. Iso adinak man ramidan iti istorya. Wan, kasta ka matkag. Dilawan ka, isublim kanyak ti dakes nga aramid. Mataya la kumanda no jak marik-rik na ti panang lukom kanyak, rigor. Ay, dita ka man langan. Nag-OA ka. Bagbagay mo tagbalin na dramatista iti radyo. Ay, nak man lang maturogan dita salas. Ditakan! Ne, si Kamad Gayam, Jay mga kabagays. Nagadumot tabit-bit mo. Tulungan ka na kabagays. Agyaman na, manong rigor. Ne. Nagadumot taginat gatang mo kabagays. Naggapo ka ka di Jay Ilay. Wan, manong.
Nagpalingke kami ti pang may salawas nga basto mikindananang. Kasta ka day ka ba guys? Ay way, kumusta mo tin ngay daninong kaninang? Umay kuman pa siya rin ida ka ba guys? Apag isaw, ngawan ti trabaho kita. Nasaya at damot latta amanong. Wano may kaamanong apag iso at dadananang kentatang ijay balay. Sige man nga rod ka ba guys? Agkuyog tan. Wen manong agad chay uray ni tatangkin ka nga stateside nga arak. Ay nagganasan ka ba guys? Ala, mapantangarodan ka ba guys? State side nga arak ko naman. Ay nagganasan nga eh. Sige manong. Na, ti awanan bain a rigor, adda babae akadwa nakat na nagmayatan, ti pa nagkatawa da adwa, paiman? Hoy! Salbag a lalaki! Ha? Awanan bain ka a lalaki, ang pipiyit ka pa yan, salbag ka! Ha? Agruam kan sindi. Umay ka man. Anay ko'y batan na krigan! Umay ka! Anay ko, salbag ka lalaki! Salbag ka pa! Awanan ka tibain na rigor. Itatadatan dito'y balay sindi. Agsarita ta itinalapat. Diyak kaya tinaramid mo, salbag ka. Makaumakan. Tay sakit mo pa itay babaeng ha? Isumat lang gayam nga ni mamis kantadan sa bali nga paggat-gat lang. Anya? Amom ka din o sino tay balasa nga pagsilsilosam, ha? Kabagis ko tibunyag dayjay, tap na mom. Anya? Kabagis mo ti bunyag, kunam? Wain, ninong ko ti amana. Iso amanipod ita. Diyak kayatin na makita ti panagrup-rupam. Iso apumanaw akon. Puro pa kay babain ang tararamidam, sindi. Mangibabain ka nga asawa. Naglaing ka, mangipapan. Awan respetom kanyak nga asawam. Iso aditakan. Rigor! Ang sapli ka! Rigor! Ang sapli ka, Rigor! Sinday, anya ka diti sang sangitam dita. Itay ka pa ya dingdinggan nga ugaog dita. Apay ka day. Tatang, awanan ni Rigor, pinanawan na ko. Nakasara ka niti sa bali, tatang. Ha? Nakasarak iti sa balay? Kunam? Anya ti kayat mo asawain? Un, tatang, nakasara ka niti sa bali. Ibagbaga na nga kabagis na tibunyag nung jakpat yan, tatang. Nakalalailo da itay jay dalan. Napanagnagam ka day, ababae na day jay nakita. Wan, tatang! Napanag-nagkakababae na dayjay ta nag-sweet da magmag na. Ag HHWW da pay nga rod. Ha? Anya nga HHWW? Holding hands while walking, tatang. Holding hands while walking? Ha? Payman, tinak-alantay bunang ka. Ha? Tatang, pangasim di mo dangran ni Rigor, tatang. Ay, awan ti makalapod kanya. Salbag day talalakay. Rigor, agsao taman, barok. Ne, tatang. Da kayo mait. Kun apay day tabo na ngay gamyaw. Awanan kay tibain. Insukan mo ka na, tayo anak ka. Ha? Punoy ah. Ay, sana po no day tatang. Agparabang kayo kuma. Agsarita tayo tinasaya at tatang. Heh, yak ka sa pulan ti palawag mau. Tinalawag kanya, kahit pinaglulukwam tayo anak ka. Inas asawang pa ilang araw, nulukwam tumot lang, ha? Tatang, damagan nyo di anak yo, no niya tinaramid na. Imbabay na tatang. Gaputin na laos a kinangiwa na. Kuntikin na laing na mangipapan. Agsilsilos iti angin, tatang. Ha? Uwan tatang, patyendak ko ma. Uray agsasango tayaw, kadasinday. Ita, sinday, ibagam kanyak tipod now.
Agsao ka! Dapigan ka dito no di ka agsao. Tatang? Wan, basol ko, tatang. Nininda. Kanya ti sangitam nga. Dayta, tigungunam. Permiti kinangiwat mau. Naglaing ka nga mangipapan. Heh! Anya ka dito papaspasama, kada kayo dito nga gama. Tapay ngagsangsangit ka, sinday. Pinanawa na tay manugang mau. Takasanumod nga may. Imbabay na ni Rigor. Ano nga ngay ita, sinday? Di pimay sound, tay imbagaking ka iday. Gonggo na, agnakam ka man ita, naladawan ti amin, sinday. Ay, uri agluwa ka pa iti dara. Di na kantupulos soblan ni Rigor. Gaputi kinangiwat. Ken naglaing ka amang ipapan. Nagalas ta ugalim da nga. Isungag balbaliw kan, sinday. Awanin ti asawa. Ay na, madi nga may tinalabas a panagimon, ken nangiwat nga asawa, ken nalaing nga gatap kakabsat, na itati mangitunda, ti sana pagkikinawatan. Mala, papagayam, ditan tinagpatinggan ti may sapay a pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din, insurat ni Jennifer Ignacio Miranda. Isagsagot ko na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kami itingkay panagdengeg.